Koordinatoren vom 4. Februar 2019. Wir beginnen mit der Annahme des Entwurfs eines Berichts Erasmus, das Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport. Berichterstatter war unser Kollege Milan Zver. Geschlossen. Punkt 2. Dafür, dagegen, Enthaltungen angenommen. Michael, please, Michael. So, jetzt. Geschlossen. Dann kommen wir jetzt zum Final Vote. Die beiden Texte sozusagen als Ganzes. Die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. Mit 28 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme fast einstimmig angenommen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an den Berichterstatter und vor allen Dingen auch dafür. Dagegen Enthaltungen angenommen. Kompromiss 3. My report is increasing the budget for the new Erasmus Plus to 45 billion euros. This money will enable three big new initiatives: European universities, centers of vocational excellence and Discover EU activities. The increased budget will also enable upgrading of the existing components of program, more mobility for school children, for adults, for sports coaches and young athletes, as well as improved language learning opportunities. The new Erasmus will be simpler to use and more accessible for all European citizens, regardless of their socio-economic background. Each political group had its own priorities at the very beginning, but in the end we secured a broad support of groups for common position of the European Parliament. When we enter into a negotiation with the Council and Commission for 45 billion euros, this support will be very important. I'm proud that in the final text we defended the funds for mobility of higher education students and for Jean Monnet activities. At the same time, we increased the funds for vocational education, adults, schools and sport. We also defended the Discover EU initiative and the European universities. There were some calls to limit this initiative even before they truly start. This very strong support at the Culture Committee is extremely important also for the next steps when we enter the negotiation with the European Commission and European Council. Danes sem zelo vesel, da smo na odboru za kulturo s tako veliko večino potrdili moje poročilo o Erasmusu Plusu za naslednjo finančno perspektivo. Gre za zakonodajni akt. V njem smo zahtevali kar 45 milijard evrov v novi finančni perspektivi za vse področja, vse podprograme v okviru Erasmusa Plusa, to je velik znesek. Vendar bo moral parlament na naslednjem koraku, ko se bomo pogajali z Evropsko komisijo in pa z Evropskim svetom, imeti močen glas, močen mandat, da bomo lahko ta cilj tudi dosegli. Znano je, da je preveč želja neizpolnjenih na področju Erasmusa Plusa in da so potencijali tega programa izjemno veliki. Vesel sem, da smo praktično uspeli prepričati vse politične skupine, da so glasovali za ta program. To pomeni, da imajo pogajalci v naslednjem koraku kar močan mandat in da Evropski parlament lahko doseže cilje, ki si jih zastavil v mojem poročilu. E esta variação do número de molos em cada dos compartimentos? São feitas em português, os doentes são portugueses, nós temos que fazer as perguntas em português, práticas, nós estamos numa fase inicial, portanto vocês, a primeira fase, os pais têm que fazer as perguntas de uma forma simples. Alguém na sua família tem problema similar? Ninguém? É aqui que dói. Quem não dói? We started. Are you experimenting? Yeah.